lagip ti napalabas. Hello manan, papagayam! Kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan a Joel. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama ngayon kay ipatpatangatang iti inaldaw dito YouTube. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko. Apatsyak apakaadawan itinabalitukan nga adal. Siyak ni Joel. Tubuak ti probinsya ti La Union. Dudwa kamilaeng nga agkabsat. Rugyak man ti agsalaysay idi agsaksakit ti amami. Sublian taman ti tawen 2009. Agtawenak idin iti 25. Kastoy man dagiti pasama. Adto ti agas mo manong Chodoro, agtumarkan, iti kasta pumipya ti uyak mo. Adto ti danong. Ang yaman na karing ko. Awan an yaman na manong. Ala, ituloy mo manan ti maturo. Iti kasta makainana ka. Awanan, nagsabatan ang imbang Margaret, ading ko. Ay na, di ka ngamin agsasao iti kasta amanong. Di ka kadi maawanan iti namnama. Patsyak nga agimbag kapay. Margaret, tininot apalagkapsot ka. Panagreknak at saan ako gagbayag dito'y abiyag. Ha? Iso asakbay amapug sa tiagas ko. Kaya't ko nga ibilin ka sa kitinuang anak ko. Manong? Tulugam to kuma, lima lang buwa flor, amang bagbaga kadakwada. Well, lagro na ni Joel, ababatan, no kasarot ti kinatangkan, di ulo na di akanakam. Anya kalakid din ayamanong. Di ka man agbilin akasta. Saan ka pa'y amatay? Agbiyak ka pa'y itinapaot manong. Di sayang mo, dagiti sumarunong mapasabak. Ang saksak bayak lang matading ko. Manong Joel. Bilang saan mapukawakton dito yabiyag. Di mo ko ba baybayan nagiti agiinak. Well, sige lang tiyambok apagital ka katakwada. Isugay ka rin kuma at di mo'y nabaybayan. Awanan, Margaret. Awanan ni manong mo. Pinanawad na tayon ti kapsat mo. Uy nga rot mana. Chuduro asawa. Chuduro ay. Apay nga ya pinanawan da kami matan ka nagiti anak. Kasano kami pahitan nga imbatim. Ala, husto dahi ta na panagsangit mo manang.
Laglagi pa mga adamat sa gubanik mo. Makapadakas kan ka tinalabas a panagladingit mo. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak kan ka. Chuduro, agaring ka dita pag-asim. Manang. Ayaw na yun di kastoy. Linibasan na kami malakit din kadagiti andak ta. Ay, Chudoro, asawag! Chudoro! Apa yun, Manang? Igamang matantibao ko mo. Manang. Kupit, tibarokong ko, Margaret. Anya? Diyos ko! Manang Flor! Manang! Tulong! Tulungan na kami! Ipantayo di ospital ni Manang Flor! Mami, nagkasangmatan ti kastoyan na pasama. Apay anang saruno kayo matan ni Daddy anang panaw kada kami. Kasano kami pahitan, tawan kayo matan ni Daddy. Kasano kami payan, Mami. Ala, husto ng kaanakan. Di kan agsangit wan. Dinasayaat, mapankapayla ang ijesilid mo. Iti kasta, makainana ka. Tane, limlim to ganda iti matam gapo iti kasasangit mo. Di pakadanagan nanti. Kabailag ti bagi. Diyak kaya tapanawan ti bangkay dadadi kan Mami. Pantayag ida aging gay ti maudi nga aldaw ti panakalamay da. Ayra. Kasano kami pa'y nga taytan, tawan matan dagiti dadagkag niyanti. Di ka agdanag, taag-taak lang dito'y kaanakan. Ikaw, saan kayo abaybayan ni manong mo? Timplaan ka itigatas mo kaanakan. Adtoy, inumom sakbay amaturog ka. Agyaman na, Auntie Margaret. Awan anyaman na kaanakan. Inumom amin day tatap no naimas titurog mo, wan. Wan, Auntie. Aywan gayam. Itatanatayan dadadi kan Mami. Ada ko makigdawak kada kayo, Auntie. Anya day ta ayra. Pangaasiyot na saan da kami kumaapampanawan kini manong ko, Auntie. Apay kumangay apanawan kayo, kat amok mad akasapulan dak ita. Kan maysa, inyo na'y unay day di manong Chudoro, ti panangaywan ko kada kayo. Kasta unay ti panangibilin na kada kayo idisibibiyag pay. Agyaman na, Auntie. Awan anyaman na ay rabalasang ko. Di ka agdanag. Saan kayo to apanawan apulos? Ikarik at aripatuan kan aywanan kayo aging kat mauding angas ko. Nay, kasangsangpet mula ang rumuar ka man ng Joel. Di dak man pakibiyangan na kasta, ta saan mat ada kayo ti ina? Ha? Nalawag mat siguro tinanggagyo, ante. Joel? Ayun gayam. Pakilabayon tuman ti kabarbaro at t-shirt ken pantalon ko. Diyak kaya ti angot na. Iso alabaan nyo. Ikam iti fabric conditioner. Tapno na banglong ay suot ko, ante. Uhan, Joel. Sige. Tada na patigalakan ko. Mangan kayon tun kin Ayra. Sanda kon nga urayan. Tamangan numarabyanak nga gawin. Ni Manong Joel ngay, Auntie. Simangput ka din. Kasla nang kumati boses na itay. Wan, simangpat itay ngam rimwar matla ang adagos. Imay lang nagsukat itibado na. Kasta ay ha? Wan, apay ka di. Damagag kumano nagsweldon. Tadumawatak iti kwarta na, Auntie. Naimbag lang nga igatang tayo iti sidaan tayo.
Jakmat lang aminan makasapol iti panggadak. Makasapol kan tulat ta kaanakan. Sana bale ta dapay matkwartak. Gimatangak iti sidaan ta. Ala, pasensya kan auntie Nakababain pa ikit din kada kayo. Da kayo matanda gastos para iti kanin tayo. Bayan nyo, tano makasapulak iti trabaho. Ikan kayon to iti kwartayo, auntie. Ay na, di mon panunutan dayta kaanakan. Basit laang matabanag dayta. Ala, umay kakitin, tamapantay di kusina. Umunatan amangan, tamarabyan kanumanan nga agawid di kapsat mo. Mangan kalaing amangan na yan. Ado ti makan nga in-order ko. Di kagbabain, wan? Kanayon ta amangan dito restaurant. Ngam jay kabsat mo ngay. Kanti ikit mo. Nangandangatan? Ay na, ado ti makan ni balay. Makaamuda matin ang agluto iti kananda. Anya nga ta numangi take out talaangan iti kananda. Ay na, saan na? Apay ngamin ayang isuda ti pampanunutan. Mangan takid din. Joel, Ayon gayam, anya nga tanong agtinatan. anya? Ang saan ta pa'y nagkasar? Mauding tunday ta kasar. Agurnuak pa itaramarin ta. Basta kaya't kung agtinatan. Tapno saan da ka maagaw ti sa balikan niya. Iyawid kan di balay. Ay, sige. Sika nga rin ti makaam mo, Joel. Ayra, agnaudin dito'y balay ni Mayan. Kaya't mo asawan. Agden na kayon, manong. Ay katuan anya pa'y ngay. Ang saan kayo pa'y matanak kasar, manong? Ay na, bayamon dita kasar-kasar. Tinapateg, saan kami nga agsinsina. Nagaduntupay dita tinagkaskasar, ngabsina mutlaan titong palda. Anya? No, da maurnong mi, tinagkasar kami to. Ngam naawan maurnong, oray saanan ti kasar. Basta din na kami latan, kasday. Ha? Sana bale, tanasing putmut ni Mayan. Patsik ka makaawat dayjay. Ay katsi ka ang arod, manong. Imbes sa gastusan nga ipakan kalagi ti tao, urnungan lagay. Sana nalakat ti agbiro kiti kwarta. Iso anas kan lang agtipid tayo. Wan matkit di Iso si Kaira, agawam tagsabol iti trabaho. Tapno makatulong kamot kalagi ti magastos dito balay. Jak kabailan mo siya kamin. Nangruna pa inton addanton anak migin mayan. Sigurado ang marigatan akton. Tumulong ka mo ta. Saan lang asyak tinamnamaan niyo? Di ka madanagan. Tay gagaid ko matang sapul iti pagtrabaho ak manong. Barang makastra kak matan iti mabiit. Kat matulungan ka kadag iti magastos dito'y balay. Tulungan kayo nga aglaba, Auntie Margaret. Ay na, saanan balasang ko. Siya ko, tane. Ang mga numalamiisan ka. Uray kumamat no saan ka amasikog. Tulungan kan, Auntie. Iti kasta, daras amalpas. Saanan? Kabaalak day to yun, balasang ko. Apay nga da ka dita mayan. Ha? Umano ka dita? Bayam ani Auntie Margaret yung mga ilaba ka nagiti murang tayo. Wan mat ngamin mayan. Ala, panawan nak dito yan, balasang ko. Hawanan ti adupay asao mayan. Ingka kita ginahan. Aywanam ti sikog mo. Tadyak kahit nga dadaka sa mapasamak idagbalintong anak ta. Nawatam. Anya, agabrod ka kunang Ayra? Wan auntie. No kasta, panawan da kami kinimanong mo? Kapilitan auntie. Awan mat ngamin mas rakak at trabaho dito'y pagilian tayo. Iso nga agabruda kun Maikawa ak tulakit di iti kaawan mo, balasang ko. Kailiw kan tulakit di. Uray siyak mata auntie. Ang amanyangay nga rod kat kasapulak mati umadayo. Masapul ngamin at tulungak ni Manong kadagiti magastos dito'y balay. Nang runa itatadandanin agpas ngay ni Manang Mean. Wan matkit di ay kat agan anad kanto ijay balasang ko. Wan auntie, uray da kayo. Agan anad kayo mat dito'y. Sana bale, kanayunag to ti umawag kada kayo. Ay,
Una yun di kastoy. Napampannog na tao sumangpit. Yung maawan pa'y naluto o makan. Pasensya kan, Joel Barok. Maulawak ngamin at umakder. Kan nasakit ti sikat ko. Ikarigatak ko mati agluto. Ngam talaga ajak kabalan. No kastamat lang nga di kan makatulong ka nagiti trabaho dito balay. Nasaysayat lang no pumanaw kan. Anya? Pawan mo lang maitulong mo ka na kami. Nang runakit kasta masakit kamatan. Iso pumanaw kan, Auntie Margaret. Ang Joel. Ladingita kante. Ngam adoona yun ti pampanunutek. Adoona yun ti pakakumikumak. Ado, tasa si kaswag. Iso asaan kayo ang masikaso? Agawin kayo lang ni di probinsya. At least ijay, tadamat siguro dahil iti kakabagyan tayo ang mga sikaso ka na kayo. Hello, Ira. Unay ka matan, Manong. Apay ngay, apay na panaw mo matan ni Auntie Margaret di tabalay. Sa dino ngayon ti ayan na ita. Diyan ka mo Pimanaw nga rudon, di awanan bibiyang kukingkwana. Imbagak mo't nga agawid di probinsya. Nagawid siguro ija, tawan mo't sa bali, papanan na. Di ka lan asyan matan ken kuana, Manong. Aring nakit ison ti may kadwa nga inatan. Agsakit nga rod, kadyak masikaso. Amumot nga do ti pakakumikumak dito balay. Ken maysa, addan anak mi ken mayan. Nagrigat ti mga sikaso iti bakit ang masakit. Itatasaanan ang makatrabaho ni Auntie Margaret. Pinapanaw mo. Itastaawanan ti maitulong na. Agulay magkanaira. Pauitan nakman kit ti kwartam. Tanay, ado ti babayada ka bills. Tulungan lang mo da. Mangtag kamot iti gatang kun bado ti kanakam. Kanayon kami ngamin ang maibusan iti kwarta. Nang runa kat private school ti pagatadalan na. Kita tumanong. At ang aming ginatang ko alote, katjak pa'y nabayadan amin. Unay mo ti kasta kinaimot mo. Ha? Nagabrod ka lang, imutan lang mo nakabsat mo. Saan nga iti kasta, Manong? Sige, uray din akong pawitan. Tanakababayin mo kengga. Manipot ita, awanan pinakibyangan. Di kan pakibibyangan. Isuad dinak nga roden pakibibyangan. Anya? Saan kan nga ibingayan iti sanikwa day di mami kindadi? Kukwak amin ng dayay. Anya? Nalawag mo't siguro ang tinangag mo. Sige, bye! Sige, uminom ka lang kakadwa. Di ka madalagan. Tasyak ti maka mo. Sige, sige. Agurdur ka lang. Ado, ti kwartak dito eh. Di mat imbaga ka din ako nauawagan. Ang maapay nga imawag ka man ng kanya, Ira. Apay nga nga inlakong matanti balay, Manong. Apay, ada reklamom. Katnukukwag madaya balay. Anya? Siyak, tinakanaga ni Jay. Isungad dangarod karbanga amang ilako iti dayja balay. Unangam sayang mat. Sa dino nga roden nga iti pag naadan nyo iti pamilyam sa inlakong matanti balay. Gastusan mi matlaang ti kwarta naglakwak. Tanay, awan makukwarta mi. Pag naadan yun nga Mangkita kami iti pagabangan mi. Anya? Sige, tarumwar kami pay. Mapan kami ag shopping. Kan ipasyar mi dagiti anak mi. Bye! Joel, mangtad ka man pa iti pagpalengke? Tanyabot tan. Kwartamod la kadayon ng tibagbagam mi an. Kat, anyangay nga rod. Amumot nga awan trabaho. Nukas tamot lang. Agawid kayo lang ni Diya probinsya. Ikuyog mo na kita nakta. Anya? Makapa-stress ti kastoy. Awan laki di siya amin lang. Dinakpay matulungan mo. Iso na siya at lang siguro no agawid kayo dyan. Tamakatipid tayo pa. Ay, katuan ang arod no isuti ko nam. Iawid ko lang arodan dagiti anak ta iti probinsya. Ngamnay, siguradom laang amang ipawit ka iti gastusan mi ijay. Well, mangipawitak basta da kwartak. Ngum no awan, ay kat maawatan mo't kumaa. Amom mo't ngagbaybayad ak iti abang ditoy. Ijam nga minan dagiti bisyom, Joel. Dayta ti maysa amang ipasubuken ka. Agasem man, takanayon gayam ti panangiliblibrim kadagiti babarakadam ija inuman? Adapay kanu katib table yu ababae. Saan lang nga dayta?
Nasumok mo pa yun ti agsugal. Tumalnakan. Di mo pakibiyangan nagitibisyo. Kasaan mo't asika ti mangmangtid iti kasgastusan. Ay, Joel. Basta mangipaw itak tulat tanod na kwartak. Yung noawan ay pasensya. Nungay agawid tayo la amin ang ijay probinsya. Ijay tayon nga agnaed. Aglako talaangan ijay. Agisursurta iti agduduma anateng. Wano saan sidakan prutas kasjay. Paglakwan nakid din iti kasta. Katuan tapno ada pagbiag tayo. Anya ngay nga ti kayat mo. Amumet anangina itan ti magatgatang. At least ijay probinsya taad dapay la ang libre. Dito'y ngay, ultimo danom kat magatang. Iso nga agawid tayo langan, Joel. Ay saan? Diyak kayat. Nakababayin ti mapanagisurusur iti kumpurmila ditan. Basta agbate ak dito syudad. Da kayo lang tagawid. Saan mo't siguro ang narigat ang maawatan dayta mean. Anya ngay Joel, agsingir ako ni ti abang. Talo a bulan na di ka nakabayan iti abang mo. Awan pa'y nga ron kwartak na Betty. No kas tamat lang, nasaysaya at laangan no pumanaw ka dito'y balay ko. Ha? Oray di mon bayadan ti talo a bulan nga abang mo, basta pumanaw kan. Kwa? Ado ti mayat nga agabang dito'y. Isa pang nga asim ta pumanaw kan Joel. Masan ka kumangot kanyak nana. Awaanan ti amok apapanak. Amuyo mo't asininaan na kunta sa awa. Kat nakiasawa ni ti sa bali. Gonggo na ma. Ha? Basol mo matlaang tapabaya ka ba't ngamin nga asawa. Idi adda kwartam, kas kala asino akababaknangan. Itatawanan kan, kas laka kakasi. Itakla nga maamiris ti amin nana. Isa pang aasyo ka di at akasyanda. Dito yapay lang kumabalay yung agnad. Lading ita, ngam kinaasyan kan iti mano abulan. Ah? Napigsa ka pa'y mat, kabalang pa itag trabaho. Iso nga agsapul ka nga ron iti panggadam, tapno at da pangalaam iti pagbayad mo iti abang mo. Awan mat nga rodan mga awat kanyak nana. Overage sa kano nga rodan. Ha, saan ko na problema na ita, Joel? Basta pumanaw kan. Nalawag mo't siguro kan kadayta. Palimos! Palimos! Una yan ti kastoy. Nagrigat gayam tiyag may maysa. Na nagpalinak lang kumaresponsable nga ama kinasawa. Saan kumamat na napasamak ti kastoy niya? Agpapawi ako man ng awanan. Naladawan ti amin. Pinanawan na konda sawa. Agraman dagitan nakmen. Joel? Si kakading agpay suday tabarok. Losta. Si bibiyag kayo pa'y. Katuan. Apay ti amom nataya kaon. Ha? Ay na, kaasi ti apaw. Uray may siya akon asinyaw. Napigsa akpay laang. Si kangay, apay akas tamutan tilangam. Limak lakay kamay. Kan kimutong kapayan. Apay, anyat napasamak kan kaanakan. Pagkawan anak ko ma, ante. Di ka agsakit akaanakan. Awan kanyak dayjayan. Napalabasan dayjay. Isu alipata mo. Ante, tulungan na ko ma. Maulawa. Ha! Joel! Joel Barok! Kumustan direk na, Manong? Ha? Ay, raadin ko. Lukas na. Simangpad kan manipod abroad. Nabayagan, Manong. Kung kontak idi ti cellphone number mo, ngam saan ka matan ama kontak. Sinapsapol ka.
Ngamjak mo't nasapulan no sa dino ti pagnanaedam. Nabayagan nga ang cellphone ko, ading. Kakaasya kag disdis kita riti kanak. Apay ngamin aya. Anyat inararamid mo manong. Naimbaglaangan at nakita na ka ni Auntie Margaret. Ha? Kahit mo asawan, isutin ang kontakin ka. Wen, agnanaed ni Auntie Margaret ijay balay ko manong. Napan ko sinurot ijay probinsya, ket inayabak nga agnaed ijay balay. No kasta, adan balay mo. Adan manong, kaasi ti Diyos, nakaipundarak mga kabayatan ti panagtrabaho ijay abroad. Iso nga agpaimbag ka, ha? Tagawid tayon ijay balay. Pakawanan na ko, maading ko. Sorry, no nagbali na ka malaging bubukod. Mababay na ko na yan kan ka, ay raating ko. Agkabsat na manong. Awan ti sabaling agsin naranay no saan adata. Ay na, nagyaman na ating ko. Nagsaya at kakapsat. Lagip ti napalabas. Hello manan, papagayam. Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengag. Ti surat ngayon ta drama ita ket in patulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan a Jackie, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Jackie. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko apat tiyek a makaibati iti adal kadag iti padak adumdungag. No iti pagadalan makunak anasirib wenno nalaingak. Ngamin manipud elementary, high school kan agingga iti kolehyo ket siak ti kanayon nga agtapuan iti klase mi. No may papanmet kan ayat awan pay pulos sineryoso. Puro laang fling-fling. Iti kinaad-ado tinagbalin a nobyok, tipay laang mat classmate ko idi iti high school ti binmayag a nakirelasyonak. Nataer ni Rodel, malaksid iti dayta, nagagat ka nasingpet pay. Dagita tinagustuak ken kuana, iso nga inaklon ko. Iso na laang talaking probinsya. Iso a probinsyanong probinsyano. Rugyak man nga rutag salaysay, idi adda akon iti may 3 atukad ti kolehyo. 5 atawan mimat idin nga agayan ayat ken ni Rodel. Kastoy man dagiti pasama. Dagiti tarakan mo ababoy, Rodel? Ha? Jackie, anda ka man. Kaano kasi mangpat? Kasangsangpit ko laan. Nagpala sa klabiit, sakto'y may dito eh. Kailiw na siguro niya. Isuan nagdiretso ka dito eh. Ah? Amang ano si Kati mailiw kanya? Naglaing kan, babe. Apay nga mo. Siyempre syakpay di ko nam. Kabisado kan, babe. Inuray nakla ko man dita balay Ado tilamok dito eh. Okay lang. Kaya't kumatakitaan dagiti tarakan mo. Babasit da pay dagito eh. Di na udya nag-awi da ma. Ita, dadakkel dan. Ay kapuna. Nagrawod damot ngamin amangan. Di dumakkel damot adagos. Sa bagay. Ala, kumuna kang dita balay. Urayon na ko ni Jay. Wali sa klabit dagiti rumit ti baboy. O sige yaron, babe. Tani, nagadungag pa iso ti lamok. Agmerienda ka pa'y abalasan ka. Pangururayam kini Rodel, nagpakan gamin ka dagiti baboy na kay.
Wan Uncle, madamdaman ton. Urayak ni Rodel tagidan kamin ton ngag merienda. Sige. Sikati makaam mo jake. Ala, panawan ka pa'y nga rin dito. Mapanak man biti jay balay na pare nardeng. Anyat yaramidan yung ijay, Uncle? Mapanakuman kita ang tiimpapanday ko abunang. Barang nalpasang. Ay, wan ang arod, Uncle. Sa nabalay, ta sigurado amal malpasan ni Rodel. Danunan na kantaw dito'y dayjay. Wan, Uncle. Mala, ipagpabalay mo latanway. Wan, Uncle. Awan rin mga pagdanagan niyo. Okay, aklaan. Sige nga raw. Panawan ka dito. Sige, Uncle. Kaano ngay mananti pa nagsublim iji bagyo, babe? Agsubliak matlaang inton bigat, babe. Nagbiitan. Diyak pa lang na ipapas ti iliw ko. Ngam panawan nakmanan. Ah? Ay kat ipapas mo nga minan ita, Amumat ajak mabalin ti basta agabsent iti klasek. Diyak kayat nga da mamiss ko kadag iti lessons mi. Okay. Maawatan ka matkit di, babe. Duapay mat ngamin. Nga ijay pa'y tinapili mapagadalan. Katado mo ti pagadalan dito'y ayan tayo. At ita ka manan, babe. Di mat napagsaritaan tanda ito'y abanag. Ala, wenen. Nangabakan, babe. Basta, di nakisuksukat ijay. Ay, sus. No talaga kayat ka nga isukat. Di naramid ko kuman, idi pailaan. Day tamot laan ti kunak, babe. Loko. Pagandar manan ako nakti kinapilosopo mo, Rodel. Ha? Kaugaling na, ha? Wala, umaykan. Tas umrak ta di ta balay. Intaman man kita iti mabalin ta meriendaan. Kabayatan ti panagis istoryata. Medyo agkiraos nga minan ti tiyan ko ka. Okay. Alam, dagito'y anatang kan prutas. Tasan nga isupay agak gatangam ijay syudad, anak. Wan man tatang, tani, nangina nga agpaiso ti magatang ija palengke. Ay talaga nangina Nga main ang angkatan damat. Wan nga rod tatang. Ay, at ngay nga oras ti rugwat maunton bigat. Masapa ak tatang. Agawid ak pa'y nga minidya dagus ko, sakto sumarag ija pagadalan. Kastoy na pailaan nga rugdag ito Intun agsapalangan nga ikargak iti plastik. Tapno saan nga aglingat. Wan tatang. Ay, tulod na ka ni Rodel. Wan na siya ton timang itulod kan ka ijay crossing. Ni Rodel ton tatang. Sige, tamasapa kami itong aron kanina nang mo mapan ijay talon. Oy, best. Nakitam ka din ti kabarbaro a security guard iti entrance ti pagadalan tayo? Saan pa'y mat best? Apay, ada ka di manin barbaro a security guard iti entrance? Ada, best. Narishuffle dan sa ngamin iti kalman. O, di mayat. Iti kasta, ada manin baro a pakigayaman ta. Uy, may na. Nagwapo si ka. Sigurado ang magustom day jay, best. Anya? Sika talaga, Wilma. Igaraw mo man ang tiki na maldita mako na. Ay na, pwera angaw, best. Amok akakas jay ti type mo, anya. Pagko na amat, best. Ay, basta. Gwapo day jay agad. Oray mapan mo kitalan, best. Anya? Mala, kitaan tanto intun rumwarta dito'y pagadalan, best. Ay, anyamatan. Itayak pa lang ang nakaida ngam talaga atsak maalat ituro ko. Saan amay kat iti panunot ko dayjay a security guard? Pudno ti ko na ni Wilma agwapo. Napintas ti pamagina. Sakit napudaw anadangkaw. Chinito ngamin. Iso talaga agwapo.
Ay, naglukon. Apay ngay ajak matan malipatan tilangana. Nyamutan. Tinasayat. Bumangon akmankit di. Tamapanak uminom iti gatas. Barang makaturog akmatan. Hi, Jackie. Good morning. Hello, sir. Good morning too. Si Kame. Joey ko namlatan. Ha? Nakababain mata. No awagan kalatan itinagan mo. Sir, kung naklatamat no at data dito'y pagadalan. Okay. Ang natutuwata. Uray Joey ko namlatan kanya. Weng? Okay. Kahit, kasano? Okay ka kadiiti ko na amapantag dinner inton malpas ti klase? Okay lang, Mat. Okay nga, Rod. I-chat na to apama na malpas ti klase. Tadagasan kanto, Gwen? Malpas nga minti duty inton alas 3. Okay. Oy, best. Apay, best. Amom ka di agumurgura aken ka. Ha? Ne, taapay mat, best. Kasano, di nakmatan ikuy-kuyog no kas di nga agsarak kayo kinikinito. Dakda kayo matlatan ti rumrumwal. Ha? Sika talaga, best. Kunaklakit din no, anya ti kunam agumurguraam. Joke! Alam ni, kitaan nyo ang mga numaaman ti school admin tayo, kat agpada kayo amadaksan kinikinito. Hay, wan nga rod, best. Iso medyo likliklikan mi ti agsarita iti unag ti school campus. Amangan nga minada makadlaw kada kami kat ipulong da. Una, iso ang masapul a doble ti panagan na best. Ang aguray ka. Kasanon ni Rodel no inaklon mo matgaya man ni Joey. Ha? Ay, kwa? Bayam day jay. Sana bale tada ijay probinsya. Di nantulakit di maamuhan nga da sa bali anak irelasyonak. Basta di mo ibagbaga best. Ay, kaloka ka, best. Ay, asino mat ngamin nga iti saan ama in love iti dayjay at sinito. Ay, di pa'y lang amin siyak mo tinaram ti loko. Anya? Wan, babe. Kasangsangpat ko lang dito'y dagos ko. Sika nga'y, anya ti raramidam? Awan, babe. Nakaidakon. Ado tinaramid ko itay. So, medyo napanugag. Ay, nuadda ka kuma dito tamasahyan nak. Ay na, nagmayat kat kuman. Wan kumaa, nga maawanak mat nga mindita, babe. Kaano man na ti panagawin mo? Jack pa'y amo, babe. Dandani nga minan ti finals mi. Iso ama sapol nga review Kasta ka di? Wan, babe. Iso pasensya ka pa'y lang. Ano, Jack makaawid, wan? Okay. Barang mawaya anak into next week. Tauray siya kung ti umay dita dagos mo. Ha? Ay, kwa? Saanan, babe? Orayam latan ti panagawid ko. Amumat, ajak kayat ti masingan no agree-review Okay. Urayak lang tangarudan ti panagawid mo, babe. O sige ha. Baliwan tanto man nga ro ti agsarita, babe. Ay na. Makaturturog ang aminan. Sige, babe. I love you, babe. Good night. I love you too, babe. Good night. Nakapimpintas ka talaga, Jackie. Aday ta ka man ng Joey. Bulaan nak manan ako na. Saan man? Pudno ti bagbagak. Nakapimpintas ka. Makaay-ayo akit kita ang tirupang. Ay sus. Agayan ayat talang arudan nga makastapay lang ti bagbagam. Una, tapno kaslagar araw maklagtakan ka, Jackie, my love. Anya? Among ka di. Dahil ta tinakainlabakan ka. Nakalala ilo ka unay kanyak. Malaksid iti dayta.
Nakasingsingpat ka pa'y. Ay, siyempre Si kaman matimadaan iti kaayan ayat anak kapimpintas. No di ka agbalin anasingpad ka nalailo. Ay na, hindi mo unay ti mangidayaw kanyak. Tama nga numamati ak, Joey. Mamati ka ngamin tapno maisalakan ka. Anya? Ay ayatan ka unay-unay, Jackie. Dahit ako matikanayon mo alaklagi pa. Agyaman ak, Joey. Ay ayatan ka mat unay-unay. Imawag ka din ni Jack ay bakit? Saan pa'y mutlakay? Apay ka de. Nabayagan dyan na udian nagawidan na Apay, saan nga taya mailiw ka data? Orayan taa nga umawag lakay. Abagan numakumikom ijay pagadalan da. Iso adi na pa'y masangot ti agawin. Un matkit di Ay gayam, nasabat kumat ni Rudel ijay tsindaan itay. Ay kan, kumusta nga imatan ni Rudel? Nabayag matadyak nakitkita Makumikom mat kadagiti negosyo na. Ay bagpay dayjay nga ubeng tananakam. Sanakas kadagiti daduma dita. Aday talaang mangnamnama kadagiti dadakkel dati aramidan da. Naku namon lakay. Talagaan anakam ni Rudel. Agasaman tadala nga Roden Bakery na. At dapay water refilling station na. Un nga raw. Di pa nga ipagtagilakwan da iti tinapay. Ay gayam. At dapay ti bakery da nga agpaiso. Ay bilibak mo't iti dayjay nga upin. Talaga a business-minded. Ay na, nagsaya at katkuman. No isunto ti pakiasawaan jay anak dapat kahit. Ay katno talaga nga isuda ti itad ti apo nga agkagasat. Ay kat talaga nga isudan taw ti agasawa, lakay. Madanagan ak, bes. Iti anya, bes. Ay, masikugak samad tan. Anya? Jakmat nga minan nagbinulan. Ay sus, kaano pa'y, bes? 2 bulanan, best. Tiamok kat na delay aklaang. Ngam, jakmanan nagbinulan ita. Ay sus, dinasaya at gumatang ka iti pregnancy test. Wano saan, mapan ka laangan agpa-check up. Iti kas na, maamam nupod no amasikog ka. Ay, mariribo ka nak, best. Jakon amo ti aramidag. Naibagam ka din kini Joey? Saan pa'y? Kuna nang agsarak kami inton malam. Isuntun ti panangibagak kan kuana. Okay, i-relax mo lang ang ti panunot mo, best. Awagan naktulat na no kasapulam ti tulong ko. Anya? Masikog ka kunam, Jackie? Wan, Joey. Kat parikot ko itanuan niya ti aramidag. Kunak man na datong tumaram nga agas. Tapno saan kang agsikog? Isumat ti amok. Ang amjak amo no apay ajak matan nagbinulan. Sigurado ka kadi amasikog ka? Amangan mo't no nadili ka lang. Nagpadoktora kon. Kat confirmed. Talaga amasikugak. 2 bulan ng inawag. Kasano da ito yun, Joey? Anya ti aramidan ta. Pasensya kan. Ngam saan ka amabalin nga ikalaysa? Ngamin, addan asawak. Anya? Dahi tatipod no, Jackie. Ang di ka agdanag. Jak mat pagtalikodan ti sikog mo. Nagayatan ta adwa. Ipas ngay mo nga rod ti ubing. Taon mat basol na. Ikarik asaan kayo abay-bayan iti agbalin to nga anak ta, Jackie. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Kumusta kan? Okay, akla ang Nanang. Da kayo ngay? Nasaya at kami mo't kinitatang mo, anak ko. Ang addanasken ama-amuam. Ha? Anya day ta, Nanang? Ay kwa, nasaysaya at sano agawin ka pay larang, anak ko.
May papan nga minitian niya daytaya, nanang. Basta agawit ka pailaeng, anak ko. Nagrigat ngamin no iti awag ti pangibagaak. Nasaysaya at iti personal. O sige, kita ti schedule ko, nanang. Bareng nawayaak inton bigat, tagawidak. Oh, apay akas na tilangam, Rodel. Nakasirseryoso ka man. Apay, anya ngamin ayati ko na mapagsaritaan ta. Jackie. Apay ngamin aya. Ada ka di parikot? Itapay laan. Agkidawa kun iti pamakawan kan ka, Jackie. Ha? Ne, apay. Iti anya aga po nga agkid-kid daw ka iti pamakawan kanya, Rodel. Sorry, Jackie. Nasakit unay kanyak daytoy. Masapul awas-wasan tanti relasyon ta. Anya? Nagbunga ngamin tinaminsan apan nakailawan mi kan ni Melissa. Isu masapul nga ikalaysak. Anya? Sorry, Jackie. Ay-ayatan ka. Ngamnas kan nga ikalaysak ni Melissa. Gaputa masikugan. Diyos ko. Jakmat ni namnama akas to iti pagtungpalan ti amin. Sabay ko matama pakawanak. Sorry. Do nagpailuyo sa kitiriknak. Nalapit. Aga po iti iliw ko kan ka. Iswa na aramid ko ti kastoy. Iswa sorry. Sorry talaga, Jackie. Sana pudno da ito eh. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaengen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo. Thank you kada kayo amin. Nang runa kadagiti naayat ken nagagaget nga agkom-comment tunggal drama ngayap upload tayo. Namnamaan nyo ang nabasa mi amin dagita. Shout out kada kayo amin papagaya. Agan annad kayo kumaakanayon. Agyaman kami iti kanayon nga ingkay panang tartarabay dito'y nanumo at channel tayo. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapu iti pagayam a naglinged iti nagan a Nicole. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Siak ni Nicole. Sigon iti amak natay kano ti inak iti maladaga ak pailaeng. Iso ani lolak nga rod tinagbalin a katulungan ti amak anang padakkel kanya. Manipod adan puot ko, nakitak ti ado arigat ni tatang ko. Nasaksyak ti ado a sakripisyo na tapno maisakad na laeng ti pagbiag mi, kastameten ti panagadal ko. Iso nga ingagaed ko met ti nagadal. Nakaalaak iti scholar. Ket tunggal free time ko, agtrab-trabaho ak tapno makatulong iti pang-allowance ko. Oray no kasano ti kinarigat na, nagtalinaed tamet asyak ti tapuan iti klase mi. Rugyak man ti agsalaysay iti dandani akon aggraduar iti kolehyo. Kastoy man dagiti pasama. Nay, kunak nung nakaturog kayo pa'y nanang. Nasapa kayo madgaya man nakaring. Awan anak ko, amumutan ti bumakit akas kanyak, nalaka amaluklukag, nang runa nukas di nga agtarao ken dagiti manok iti parbangon. Meron kayo nga minan na maririing itinasapa nanang. Muwan si Kangay, nasapa kamot anarieng anak ko. O nanang, masapak nga minarumwar.
Impa-extra nga ni pare Leo ti may sa tricycle na. Mapan ko ibiyahe itang agsapa. Ay kat agkapi-kapay mabiit laan ta itimplaan ka. Sige man nanang. Basit lang ti asukar nga ikabilyo Di unay aduan. Wag. At daw anak ko. Agyaman ak nanang. Gusto mo laang ka tititimpla na. Uwan nanang. Aywan kayam. Nagsweldo kami idikalman iti construction. Atoy. Da kayon ti makaamo amang i-budget. Agudong kayo, taing kayo gumatang kadagiti masapsapol dito balay. Di mo itid amin kanyak mangibati ka mat iti usaram. Mangidulin ka tapno addan tumot alaam inton agkasapulan ka. Una nang, nakaidulin akon. Agor-orno nga ka talaga para iti aramaten tayo inton graduation ni Nicole. Lola? Apay ka di apo. Nakita yung ka diti uniform ko. Dito'y laang matinang idiswak idirabi Laba ak pumasakbay asumra kak iji pagadalan. Ang awan matan dito'y. Amangan mat no isuti nakasampay ijerwar. Daji manay, kita apaw. Ni isumat ngagpay so Lola. Da kayo ka diti nang ilaba? Saan apaw? Amangan no ni tatang mo. Ay sus, talaga ni tatang. Imbagak lang haruden nga uray din akong ilabaan. Takabailak matan ti aglaba. Ay na, amumatan di amam apok. Saan amakaid na no awan ti aramiden na. Kan may siya, no lakit di da oras na amang aramid, aramiden na. Ay, ni tatang talaga. Aywan, sa dinugayam ti ayan ni tatang, awan mat amakitak dito'y balay. Nasya pa arimuar apok. Mapan na kano ipasada ti tricycle nga inpa extra ni kumpare na. Bilibak talaga kin ni tatang Lola. Sobra ti kinagagat na. Kasla saan amabanbanog. Ay kat talaga akasta apok. Nasken nga agagat di amam. Tano agsadot-sadot. Amangan numatay tayo iti bisen. Agalas 5 mat gaya man iti agsapa. Bumangon akon. Masapa tapno sa anak amala daw iti pagadalan. Agdiritso ak iti kusina. Good morning, tatang. Good morning, anak ko. Ala, agtugaw ka di tante, gawan ka iti pagar mo saram. Agkape ka di? Wan man, tatang. Anya ngay ti inluto yung amasida. Ay, kwa. Awan anak ko. Diyak nga minakagatang iti kalman. Taimpig sana matitudo. Ano sampay lang ti aglugawan? Ay, wow! Isugayam ti maang-angot ko itay anabanglo. Sige, tatang. Sigurado amabsuga kundi talugaw nga inluto yun. Uwan ato yan anak ko. Naimas na ita, tadikat tinlugaw ko. Sakit inadok tilayana. Sakon to sinagpawan iti itlog. Wow! Nagbanglo, tatang. Aywan, ni Lola ngay, sa dino ti ayan na. Nasapa nagudong anak ko. Awan nga minin usaran tayo. Mapanak matagtrabaho inton madamdama. Iso nga ison tinagudong. Kasta ka di? Agan-anad kayo akanayon iti pagtrab-trabahuan nyo tatang. Wen, awan rumba nga pagdanagam anak ko. Sikakit di ate agan-anad di pagadalan nyo. Tatang, bakit akon? Kabailakon ti bagit. Iso nga awan nga rin ti rumbang apagdanagan nyo. Di ka pa'y makinobnobyo, Wen. Agadal ka pa'y anak ko. Wen, tatang, di kay ka di madanagan. Taawan pa iti panunot ko ti makinobyo. Kayat ko ti makaturpos. Iti kasta, kat matulungan kayun to kin ni Lola.
Kaano ka din ko na mapanang rugi yung ag-practice teaching anak ko. Inton umay alawasan, tatang. Kahit nakapadait ka din iti uniform mo nga usaram. Tatang, dagas at inton bigat. At iti pagbayad mo anak ko. Agyaman nak, tatang. Diyak kumaawatan. Ngam kurang mat ngamin ti kwarta. Gumatangak pa ngamin kadagiti usarat nga gisuro. Awan anyaman na anak ko. Pagrabangak day takas amam. Sana bale, tadandani akmatan agradwar, tatang. Apaman amakastrakak iti trabaho, agsardeng kayunton nga agtrabaho. Tasyak tumatan ti agtrabaho para kada kayo kini Lola. Ay na, di mon panunutan day ta anak ko. Tinapateg, makagraduar kan. Dakkel na pakaragsakak day ta, Nicole anak ko. Riingo mo ni Nicole, taagidan kayo nga agar mo sar, anak ko. Nicole, bumangon ka titan. Aldawan. Nicole. Anyang oras nga ya, tatang. Alas 5 na. Hala, bumangon ka titan, tay dagas ka niya pagadalan. No kasta, agbiyahe ka manan iti tricycle ita? Wala nang. Isupay mo ti mabiro ka, kiti manong nga oras. Sakbaya sumura ka kiti construction. Wan makidi sayang mga agpayso ti mapasadaam. Ado ti pasaheros ita nga agsapa. Wala nang. Ado ti estudyante. Kanda kiti sumura kiti trabaho da. Nicole, bumangon ka titan anak ko. Tatang, umayan. Good morning, tatang. Kastamat kan ka anak ko. Good morning, Lola. Good morning to, apaw. Ala, agmurmuray kan ta isaganak ti pagarmusaran yung agama. Nay, napuyatan kan samot anak ko. Wan nga arod, tatang. Napuyatan ak namin ang nagaramid iti lesson plan. Ay kat imbagam kumaata siya akong tinangaramid anak ko. Wan ko mga rod, tatang. Ang agur-urok kamatan idinapanak iti silid mo. Ay sos, irugi yung manan ti kalukwan yung agama. Ala, mangan kayo kikdeng, tanay. Aldawan, agdigos kan agrubwat kayo pa'y. Hi, Nicole. Oh, si kamat gayam, Aljon. Congrats ha. Agasam man. Manipod Elementary. High school nga ging kaita data yun iti kolehyo. Si kalata ti valedictorian. Agyaman nak, Aljon. Congrats mat ka. Congrats. Ita niya. Kit no awang mat honor. Wano medalya maawat ko. Si ka talaga. No para kanyak, saan matkat nga importante ti honor. Medalya, wano anya pa'y di taapang madayaw. Tinapatag, makagraduar ka. Iso congrats. Ngamin, kas kanyak, agraduar ka matan. Sa bagay. Congrats nga rod ka data, Nicole. Aywan gayam, nakitam ka din ni Gemma? Ang mga no dapay lang iti trabaho na. Nalabit akas na. Ay, kaasimat ni Gemma. Self-supporting matlaang akas ka data. Wan nga rod. Anong talaga akas ta. No kayat mo ti makaturpos. Kasapulam ti agkagat ka na ganos. Nang runa, no saan da ka akabaila na pagadalan dagiti dadakkel mo. Wan nga rod. O sige ha, panawan ka pa'y dito eh. Oras man nga minan ti sirat ko iti pagtrabaho ka resto bar. Diyak kaya ti maladaw. Sige, Aljon, agan-anat ka. Agyaman na, Nicole. Gemma, aping itakalaang. Kasano? Kat inawagan nak ti boss ko iti pagtrabaho. Ni, apay mat ngay. Kat amuna mat nga adapay klasem. Nagadumamin ti customer itay. Ni Aljon, sa dinot ayan na. Kapampanaw na laang. Oras ka nung aminan ti sarat na iti resto bar. No kasta?
Siyak laangan, ti saan pa'y ang nakaala iti graduation program? Ado kayo pa'y matkat di asaan pa'y ang nakaala. No kayat mo, kaduan kan amapan iti faculty office. Ada ija ita ni Ma'am Mendoza. Sige man nga, Rod. Aywan, congrats Awan talagang ti makaabak iti kinasirib mo, friend. Agyaman nak, friend. Congrats matkan ka. Thank you, my friend. At least, uray ado ti absent kanla daw ko, nakapasa aklat ta. Katuan talinalaing mo mat tinagadal. Kinayam a pinagsabay ti panagadal kan panagtrabahom. Di taak mo't abilib kan ka, friend. Ay sus, nagsao ti padpada mi a self-supporting. Mas bilib kami ken ka. Ngamin, uray kasano arigat ket kay kaya ang ti sitwasyon. Siyempre ngamin awan ti choice ko. Masapol kaya ang ti sitwasyon. Kasmatlaan kada kayo akin ni Aljon, friend. Sa bagay, awan nga agpayso ti choice tayo, no saan akayaan. Isu a congrats kada tayo, friend. Anya dagita awit mo, anak ko. Ginatang ko apagbado tayon to inton graduation ni Nicole, nanang. Kaya't mo asawan, inggatangan nakmat, anak ko. Siyempre, nanang. Sana mabalin na sana baruti bado yo inton kaaldawan ti graduation di apo ko yo. Oray sa anak ton ang papan igi pagadalan da Nicole, anak ko. Nasakit nga minti sakak amag na. Urayin kayong tulatan dito balay. Ay, sana mabalin nanang. Kit no binulot ko ti tricycle di pari Leo. Isunto ti paglugahan tayo ama panigya pagadalan da Nicole. Ha? Wen, iso nga awan nga rodrason, tapno saan kayo ama paniti graduation di apo ko yun, nanang. Nan kita akman nga raw. Ipadas ko man no bagay ko laan ti ginatang mo, anak ko. Wen, nanang. Atoy. Adamot lang yung ginatang ko asandalyo. Kitain nyo man o manay. Wow! Nagpintasing dahi ti asandal. Husto-husto magagpayso iti sakak. Naglaing kamatan anak pili, anak ko. Siyempre, nanang. Dahito yung matipagbadok. Kit apay di mo ipadas. Ay saanin, nanang. Impadas ko sakbay ginatang ko. Ay kat ipadas mo manan atap no makitak mat. Saanin Amangan numakunas no ipadas ko manan. Sapay nagpintas ti pan nakakupin na. Kitain yung tulatan inton graduation ni Nicole. Ay na, excited ako para inton bigat, friend. Uray siyak mat friend. Hi, Gemma. Nicole. Hello, Aljon. Happy graduation! Oops! Money for me! Sorry, excited lang. Cellphone mo sa ti agon uni, Nicole. Wala agpay so, friend. Ni tatang mat ti umaw-awan. Mabit lang sungbatak lang ti amak. Sige lang, Nicole. Sige lang, friend. Take your time. Hello, tatang. Nicole, apaw. Oh, Lola, apa yan? Agsangit kayo matan. Ni tatang mo. Oh, apay ni tatang, Lola? Nataya. Anya? Tatang ko. Nicole, apaw. Kasladyak ka ba nanti umuli these days? Kabaalam na ita, apaw.
Ang martsaka, tanay tati mauni akit daw ti amam. Sakpay anauyos ti biyag na. Lola! Ramirez! Nicole Tolentino! Cum laude! Bachelor of Science in Education! Alan apok, magnakan, kat umulikan iya di stage. Ay bandakan iya di stage apok. Aki bintan apok. Oh my God. Wen Miss F, naatake ti amak may saal daw sakbay ti graduation ko. Nagsakit, awan umasping iti kinasakit na. Jak may ladawan ti kastaunay aliday anariknak kadagidi agundaway. Kasla jak makaaddang nga umuli iti stage ang mangawat iti diplomak, kastameten kadagidi pamadayaw anaawat ko. Gapo taawan magkan ti tao apang isagutak kuma. Agarubos ti luluak amagmagna, kabayatan alaglagipek ti kinasingpet ken kinaanos ti amak. Nang runa ti panangilablaba na kadagiti kawas ko. Kastameten dagiti panaglutluto na. Ti panangbangbangon na kanyak tunggal agsapa, ken aminen a kinasayaat na kanyak. Aging gaita, kasladyak paylaang maaklon ti amin. Nang runa, no adda makitkitak nga ag-graduate akadwana dagiti parents da. Umapapalak, ngam oray no kasta, rumingring bawlat tamet ti panagyaman. Ngamin, oray awanan ti amak idi iti kaaldawan ti graduation ko, iso ti makagapo no apay nga addaak idi iti dayjay nga stage. Ita, nakastrekak metten iti trabaho, ket da kami latta ni lola ti agkadkadwa ditoy balay. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Nicole. Ken ka pagayam, Nicole. Makipagladingit kami iti nasapa nga ipupusay ti amam. Ket kablaawan ka iti panagturpos mo kas cum laude. Dayawan ka gapo iti kinatibker mo anang saranget kadagiti pannubok iti biag nga uray kasano ti kinarigat na. Saan analaka ti agadal kabayatan nga agtrab-trabaho ka? Ngem kinabaalam. Nalabit nga da napinpintas a plano ti Diyos para iti amam ken kada kayo nga inbati na. Di ka unay agladingit pagayam ko. Laglagipem nga addapay ni lolam. Ituloy mo nga rod aragpatan dagiti arapaap mo saan laeng a para iti daydi amam no di ket para metlaeng ken ka. Alakastan pagayam Nicole ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.